namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel ya namuntlha of course hi ta hi khela hi Benny Mayengani the president leyi nga ta hi kha hi linka na Dr. Joshi Rimani and then from there vele ta hi kha hi ya ka Boy 7 loyi hi n'wi linkaka na Gagash and then emakumu of course ta hi kha hi hetela hi Moz Music previous va nga ma hleketa vele a hi updating loyi kha hi ku vona ina Dr. Joshi Rimani kha yi vavisiwa hi timhaka to hi va hi vonisi vara na murhangaphandle va ri karhi va cina swin'we le Caralonge yona mara a yi nga involve one hambi sweswi na yona a yi rhambunile and stuff like that ku na hungu ri nga kona la still swi komba ku mhaka ya ha ri ku tekeni la because the one and only Hlava Agani ku nga DJ ya Benny Mayengani ivuye kambe hi hungu rin'wana as mi swi twa ku ri ho ze hi update hi beef yena a ku tshama ku hopiwa ni i fika kombisa timhaka ta ku studio time la ku busy se ku ngheniwa studio manjeni murhangaphandle ya le studio of course tin'wana ti-tracks a yi ti hetini already but se yi busy manjeni beef studio time ku swekiwa beef ta va luma tinyoxi okay ivi ndhani a kombetela hansi dlidlibeta Mr. Push no Mr. Push ku ze ku na ni diyo update hi yena swi normal we know boto wa hembe as you can see Dr. Joshi Rimani veri mi ya ku beef wihi swi tiveni sweswo swi tiveni mkhulu le Pitori beef yi le ndleleni beef yi le ku miteleni and ya va yena mhaka leyi because swi clear ku se beef yi tala ndan'wina ntsena I don't think murhangaphandle wa ha ta yi beefa Sivara because connection ya vona yi close swinene ku na swin'wanyana swi nga tlhela swi humelela nyana se vuxaka bya vona byi close ngopfu sweswi timhaka sweswo n'waxiyenge obvious papa Penny hi swi vonini a ku za ku resolve nchumu na murhangaphandle for now so na yona yi ya ku na munhu loyi ni beef so a ni tela ngola ka Dr. Joshi Rimani just for you to mi kota ku swi vona ku mhaka ya ha ri ku tekeni murhangaphandle ya ha kwatini la hi sayiti ra beef ona hlawu vele a confirm na yena ku wa studio time as you can see kwalaho kha hi vona murhangaphandle kwala na yona ku ri busy swinene le studio so a hi te machayelo because loko kha ni cheka ti-comments va nga va le ku suggesteni ku siva ra yona yi kwini yona yi ta yi ri kona na and stuff like ve ri yi le ku xoteni so we shall see if yi ta yi ri kona I think sweswi loko yo va yi ri kona swi nga confirm hi ti-images nakona vele se mkhulu na yena a yi confirmini ku hayi se va independent so un'wana na un'wana wa tirha swa yena swa ha affecti nchumu so we shall see ku swi nga swi kha swi fambisa ku yini and the stuff like that a rizi we shall see a ni ku ma updatela sweswo hi leswo hi ta ka section ya King of Beef ku nga va manhandle ka Boy 7 as mi swi vona ku a yi suke kusuka hi kha hi update there swin'wana hi pfa hi hupa ti va ti tele ti-updates ta Boy 7 mi swi tivaka mara a ku ri khale mi kha mi swi vona a va ri ku lweni na Gagash and se ku tlhe ku nghena na yin'wana ngwenya la Mr. yaliya ndzeni khasela hi ku se a ku na ti-complex ka channel ku yi na vito ro rhuketela yaliya hambi yi na vito ro vula ku hala ndzhaku Mr. Xivungu ni ta swi vurisa sweswo so ni veni ni yi tshika leyi ku na hi vanhu vo yingisela ti-complaints loko vanhu va na problem I listen ku valungu va mina ni nge fiki ni boya ni ku ho tshiki nga vona swa swi ri extreme nyana la so swi ti komba Boy 7 a hi wina nyimpi leyi against Mr. Xivungu na Gagash traffic cop ra n'wina u kwile wa phorisa va ni blokile hi team 7 va ni blokini traffic cop na lo wa phorisa u ni blokile police boy va ni blokini vanhu va wena ala wa julukisa va n'wina loyi wena lo n'wana ni blokile na lo n'wana ni blokile ala ku mi julukisa va n'wina loyi a ma chumu va n'wina ala ku mi rhuntela kale ala ku mi rhuntela n'wina va ni blokile vanhu valava loyi va ni blokile vanhu valava a mi tiyangi va power n'wina mi nge ti chumu so mhaka yaleyo hayi Boy 7 za confirm ku i blokiwini Gagash a blokiwa na hi Mr. Xivungu la ngwenya liya and stuff like that but a ni nga hi update beef liya se vito leri a ri va a problem nyana
so nda tlhela apologize na kwalaho ku va hi tlhela hi include vito leri a ni kota ku yi hleketa ku hi vulangiwa yini, so apologies for that for hi include again a ku ro hetelela, so I apologize ku va na even last time hi include ngwenya la Mr Xivungu ya vito ro rhuketela. So hayi gaga inani ya a hlurile la ka nyimpi swi obvious swi hlurile va boho ngopfu. Hi swona leswi nga fika swi tsakisa na Blissboy. Mi nga ma hleketa ka yin'wana updates a ni kombise ku Blissboy i fika tsaka hi lowu i fika tsaka ku nsimbi ya mayini, as you can see i fika commenta kwalano as mi swi vona kwalano. I molonga la hansi a ni ku gagashi great time my boss man, so okay ya fika kombisa ku nsimbi ya mayini a tsake ngopfu ku va di hlurile boy 7 ka beef liya la di va kombi ku a di seketela yena ku ri team 7 na yena a ri hamba yo a nga lo hakeri ya Blissboy a ngo hakela mara a ngo tlhatlho swo tlhava ka boy 7 hopefully not because hey lexa jika lexi so hayi yaleyo mhaka ku yeah Blissboy lo a ni n'wana n'wi tlhava hi lo a ni ri swo chansa mi hi lo lo walo a swo chansa kamati walo hamba ri nga verify ni dume ngopfu ku ndla swa straight and stuff hi leswo yeah even vela makumu of course hi hetelela hi music yeah ku nghena comment hi kha hi ni byela about him ku na risimu ra yena laniwa hopefully ri ta hatla ri huma la ra xirilo ri nga kota ku va of course ri richa as mi swi vona kwalano a million yeah views and stuff like that kwalano. So hi nga vula tani ku congratulations to music ni n'wi tsundzuka hi wun'we wa vanhu a xi n'wi rhandza gaga xi ku endleke yini a xi n'wi rhandza swinene a ya xi yimbelela ngopfu tinsimu letiwani and stuff like that a xi n'wi rhandza swinene so hi nga vula tani ku congratulations to him hikuva a reaching a million yeah na Bloxi as you can see kwalano na Who's Beats and Pam as mi swi vona kwalano a xi namurile I think risimu leri njha ri koka list ya mina ka yena ri nga ri kona man ya Spotify leri nga like a bine la hi mona ma nga hengo a ma nga vuyisa vibe leyo ku yimbelela n'wanuna na n'wansati so yeah swi vona ku ti-vibe leti a ti vuyise hi vona lava two a va tirhini swinene as you can ya rona risimu ri sasekini swinene, the sound was unique leswo loko ri amngeza subscribe a ni kombela mi tika subscribe stuff like that.